laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. yettore Allah alhamdulillah. ɓe ngure men ɗen ɓe fof ɓe janton fowno e jangata nawo alaga kori onon kadi janno ton yo Allah ɓeydu jang on. allahumma amina ya rabbi wondaɓe ɓen ɓe fof ɓe janton foppuno e jang yettore alhamdulillah. machallah aray ko saɗi mon ko tooli ka radio laawol kisal. awa inchallah. aray min weltori on fota kona seeɗa. awa minen kadi min weltanike radio laawol kisal ngol yo Allah waɗan en kisal aduna e lahara. allahumma amina ya rabbi amina ya rabbi. nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe haray no andirɗen noon e jumare be hara hiɗen mari hirde ko ɗum woni hirde dinayankore ka radio meɗen ɗo ɗe haray hande sehuɓe wonan ɓen ko ligne haray buy meɗen haray hino andi ɓe haray koɓe makete ko ustage Sadou Yaya Ba haray koɓe Mamou Timbo haray noon koɓe duɗoyi haray ko Arabie Saoudite ka université ummil al-Qur'an Makka ko ton woni koɓe duɗoyi haray ko kamɓe kadi woni imam on nini Tomboliya ko ɗon kadi woni koɓe Allah waɗi arske maɓɓe on nini haray nandirɗen noon kadi haray ɓe mari kadi agence mo ɓe woni Gérude haray nabbo agence naɓowo Makka haray ɓe mari goto Guinée e Libéria e Sierra Leone haray kala faalaɓe numéro ji ɗin inchallah si bayana on lanni haray min jonnoyay e numéro ji maɓɓe ɗin bisinillahi haray temron ko fi kulol Allah haray mi torike Allah yo Allah lanɗon koɓe yewta en Allah arska en enen kadi nanugol e ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude kon naymo Cheikh haray boyni ɓa yaray jemmi seeɗa min watta micro on e sokeje mo inchallah. aleykum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أري سيد جلبة مثال مني سيد أن جلبة وم بين أندر أدنى أنفو إلى كان فودتا ها كان متتا. أري ميولتنيك الله ميولتنيك أو راديو ما كتيدو كيسال. أري أو راديو ما كتيدو كيسال يا الله ودو باركي مكو. inde makko nden non no moƴƴi waɗi neɗɗanke si woni hisuɗo aduna o hisi lahara haray ko inde moƴƴere yo Allah ha moƴƴin haajuji men ɗin. haray mi weltanike kadi dariɓe ɓen datti no dépensude haqqille muɗum no dépensude jawle muɗum no dépensude taaɗa mum on fof fiino diina ka islamu yaar tentini noon tagere yewtugo ka radio ɗo yewta ɗo nde wotere anna Allah on fof nana ɗum ɗon nde wotere mi weltanike dariɓe ɓen e o radio fof tentini noon Aliyu ko kanko mi adi yewtudude e ndumuradu ɗo. aray mi notike noddal mongal mi weltike o moƴƴa weltanike o moƴƴa. aray hande ko laylatul sabti ɗum ko juma feƴƴuɗo ɗo on aray hande ko 25 Jumadu Sani ɗum ko sabbordu rajibi hitande wulure e 1438 fergu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wiyete 1438 hijriya. ɗum hawrodiri ñande 24 lewru tataɓuru mars ɗum ko hitande guluje 217 jibinede annabi Isa ko ɗum woni l'an 2017. haray en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala on en weltanike subhanahu wa ta'ala en weltanike mawɓe men ɓen en weltanike ɓe sukaaɓe men dariɓe datti waɗani en ɗe e golle ɗo sino heɓiren nde e nafoore aduna heɓoyen kadi nafoore nde lahara. aray miɗo andintina on ɗo wondema Ibnul Qayyimul Jawziya rahimahullah imo makani en ɗo wondema hidayatul muslimi lil ghayri wa ta'limuhu ونصحه يفتح له باب الهداية فإن الجزاء من جنس العمل فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه. هذا أو شيخ جماعة ما كتب ابن القيم الجوزية يرمي عند الله ونو إمكو أن كد يرمي عند الله ونو إمادن ono ɓe dari ɓe o radio ɗo ko tawi ɗon faami o maako ɗo hiɗon hutorde o maako ɗo
iɗon andi pelleysi neɗɗanke waɗi neɗɗanke julɗo waɗi siɗɗo makko feewi o jannimo o waajikemo kanko waɗɗo ɗum on Allah kadi uditanaymo dambuɗe peewal ngal torike Allah o radio wi'eteɗo kisal yo Allah udditanɓe laawol peewal ngal sabu hiɓe dari hiɓe datti hiɓe jannude yimɓe ɓen hiɓe fewnude yimɓe ɓen hiɓe waajade yimɓe ɓen haray fa innal jazaa ande ko wiyete ko joddi ndin min jinsil amal no nandi e noone golle ɗen si neɗɗanke ko golluɗa wo ko ɗum ɗo yoɓeteɗa haray si wano a aawi joni bantara si bantara hewti ka ɓore haray ko bantara ɓorata ko noon kadi sa sanko maaro ko noon kadi sa sanko foññe fa kullama hada gayrahu tuma kala nde neɗɗanke fewni tana makko wa allamahu o janni tana makko ɗum ɗo kadi kadi Allah kadi hadahu llahu wa allamahu Allah kadi fewnaymo Allah kadi jannaymo hara en torike Allah subhanahu wa ta'ala ɓe e yimɓe men wonɓe ka radio kisal ɗo tentinon o aliyu e ɗimmoɓe makko ɓen eɓe dari fi fewnugol tana maɓɓe e jannugol woɓɓe goo e waajagol woɓɓe goo yo Allah udditanɓe dambuɗe peewal ɗen sabu golle ɗen joddi ndin ko noone golle ɗen ɓay hiɓe fewnude jama o ɓernde maɓɓe nden no moƴƴini jama o no moƴƴani jama o hiɓe wallitade ɓe gundo e kene fii no goɗɗo faamira diina mum kan o rewire Allah subhanahu wa ta'ala wano Allah yiɗiri noon no o yarlori noon en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan ɓe joddi aljanna yo Allah waɗu barke e radio on kala bone e tampere yo Allah dandu o radio meɗen danda kala dariɓe ton ɓen haɗa yewtere men nden hannde inchallahu ta'ala attaqwa wal khuluqul hasan haray ko kulol Allah wondude e jikku moƴƴo neɗɗanke no ɗaɓɓira huɗugol Allah neɗɗanke no ɗaɓɓira moƴƴugol jikku alhamdulillahi rabbil alamin ara noon ɗum taw en yetti Allah taguɗo tageefoji on enen kadi noon ko en jeyaɓe e ɓen tagaɓe yo Allah andintin en anditangol Allah wondemo ko kanko woni ko tagi en wal aqibatu lil muttaqin haray battane moƴƴe ɗen kalahara wonani huloɓe Allah ɓen neɗɗanke si heɓay tum moƴƴere lahara naatugol aljanna seeda e tampere heɓa ne e maji wonditin ɗon haray o wonay de hulowo Allah yo Allah waɗi en huloɓe Allah ja'ala Allahu lahum ma'iyatahu alkhassatu binnasri والتأييد والحفظ والتسديد فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل آية مجرى إسابو نوغا إجادت هذا الله كون دوني يتادي أندو كون دما نتانك وندو هلد الله الله وداني بكو كامبي الله ونكو وندري wondigal hertingal o wallayɓe o sembinayɓe o renayɓe o waɗayɓe laawol fewngol ko ɗum waɗi so wi inna allaha ande dey o allahjo reweteɗo tawhidul uluhiya ma alladina moƴƴere makko nden e yurmede makko nde no wondi e ɓen ittaqaw huluɓe Allah walladina e ɓen kadi hum kamɓe muhsinuna haray ko moƴƴuɓe moƴƴinoɓe kadi golle neɗɗanke si woni moƴƴuɗo haɗa kadi golle makko ɗen no moƴƴi ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi gon ko ɗum woni ko ɓuri ko moƴƴi gon walladina hum muhsinun ko ɓen kadi wonɓe ɓen woni moƴƴuɓe moƴƴinoɓe golle ti neɗɗanke moƴƴi o moƴƴinta ma o moƴƴinay o moƴƴa ɗum ɗo fof haray moƴƴa ko moƴƴi gon ko aade moƴƴuɗo waɗayɗo kadi golle moƴƴe aray ko ɗum simore nahali nden yeeti en ɗo ka aya 129 wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu haray mi seedike wondema reweteɗo o ala e goonga illa llahu sona Allah wahdahu kanko tun la sharika lahu o mara ɗimmo e ɗum o mara nawlirawo e ɗum o mara nanduɗo e ɗum ɗon ko kanko kadi woni waliyul muttaqin giɗo kala hulowo Allah Allah yo en wonu giɗo Allah amara ibadahu salihin Allah yamiri jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen yo Allah waɗu en jiyaɓe moƴƴuɓe to woni jiyaɗo moƴƴuɗo ko jiyaɗo anduɗo Allah
rewowo Allah hulowo Allah faqala Allah dali ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O aya ɗo ka suratul ahzab woni aya 70 ha 71 Allah noddi en ɗo wi ya ayyuhal ladzina amanu ko onon yo ɓen gomɗinɓe ko haani kon gomɗineede na gomɗingol ngol tun be hooloɗa ko haani kon hooleede ko on ɗum haani hooleede ko Allah subhanahu wa ta'ala wano arkanul iman on yeetori en non ɗi jeego an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Hare ko ɓen noddaɗo ɓen hooliɓe Allah ko gooto, hooliɓe Allah no mari malaikaji, hooliɓe Allah no mari defte, hooliɓe Allah no mari nelaɓe, hooliɓe mo maayi immitoto, hooliɓe kala ko heɓuma wopatanoma, kala ko wopuma heɓatanoma. Ko enen noddaɗo Allah tawhiɗen ɗo ya ayyuhal ladina kono yoɓen amanu gomɗinɓe ko haani kon gomɗinede ɗum ko Allah hakke ɓay himo yiɗi en o nodday en toujours ɓay o yiɗa keefeero ko nde wootere pet o noddi keefeero ka Qur'an ya ayyuhal ladina kafaru ko nde wootere pet woni ka Qur'an kono ya ayyuhal ladina amanu no ɗuuɗi ɓay o noddi en o yamiri en o enni ittaqullah hule Allah no hulɓini wa qulu wowle kadi ma kon qawlan konguɗi sadida wonduɗi e sawaba wonduɗi e moƴƴere yuslih lakum a'malakum so on waɗi ɗiɗo ɗiɗi Allah moƴƴinay golleji mon ɗin o yaghfir lakum dhunubakum o yewtana on kadi bakkatuji mon ɗin wa man yuti illaha wa rasulahu kala ɗoftiɗo Allah e nelaɗo makko on faqad faza haray oɗo malama dey fawzan haray ko malal aziman mawnungal haray o aya ɗo o yeetiki en ɗo o yamiri en hulugol Allah e wolugol konguɗi moƴƴi neɗɗanke fo neɗɗanke ɓay ko moƴƴi no woodi wowlu ko moƴƴi kon wota wowlu ko boni ɗum waɗi Allah daali wa qulu linnasi husnan wowlane yimɓe ɓen konguɗi moƴƴi ɗi binnama konngol moƴƴol no woodi wota konngol bongol wowle ittaqullaha wa qulu qawlan sadida daare moƴƴere ko waɗɗo ko wo yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ko moƴƴinana on hannde kadi golle mon ɗen o hawrindinan e sawabaji o yewtana on junubaji mon ɗin kala ɗoftiɗo Allah e nelaɗo makko on haray on ɗon malama malal mawnungal yo Allah okkor en ngal malal mawnungal si ama tum malal mawnungal haray ko natugol aljanna yo Allah okkor en aljanna wa ashhadu en seedike en haqqinqini en yananama anna sayyidana wondema o ko hojo meɗen wa nabiyana o annabajo meɗen muhammadan maketeɗo muhammad geɗal abdoullahi yo Allah ɓeydu teddungal ene e may hoolare maɓɓe ko ɓe woni imamul muttaqin ko ɓe woni yeesojo almamijo kala hulowo Allah kala wonɗo hulde Allah ko Allah jijo muhammadu woni almami makko woni ceerno makko wa khatama nabiyin ko kanko kadi woni timmindiraɗo ɓe annabaɓe 194 oɗo noon abduhu ko jiyaɗo Allah goy ko maccuɗo Allah na o reweteɗo dey wa rasuluhu ko nelaɗo Allah dey wona noon o yeddeteɗo hare nelaɗo Muhammad darata makko on abduhu ko maccuɗo Allah ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu ko nelaɗo Allah ko jiyaɗo Allah mo na reweteɗo Allah nelaɗo rewetake few ko Allah rewete kono noon wa rasuluhu ko nelaɗo Allah wona o yeddeteɗo jumi'a lahu husnul khilqati wal khalqa jumi'a lahu husnul khilqati wal khalq Allah hawtindirani nelaɗo ɗo o moɓanimo moƴƴugol tagu darnde yeɗɗunde tere selluɗe o waɗanimo kadi jikku moƴƴo ɗum ɗo no weline jumi'a lahu husnul khilqati wal khalqi Allah hawtindirani nelaɗo moɓanimo moƴƴugol ko wiyete kon tagu tere ɗen no yeɗɗi o waɗanimo kadi wal khalq ma ɗum wal khuluq o waɗanimo kadi jikku moƴƴo
jikku makko noy don andi ko qur'an on wa kana khuluquhu alquran fa qala alla yeti en do ka tabintingol wonde ma alla mo banimo moƴƴereji ɗin fof tentinon jikku moƴƴo o wi wa innaka la ala khuluqin azimin wa innaka la ala khuluqin azimin wa innaka an muhammad la ala khuluqin azimin jikkuma on no mawni jikkuma on no towi ko woni almamijo kala marɗo jikku moƴƴo yallah kone jikkuji moƴƴi o aya ɗo so faalamo yehi ɗo daraka suratul qalami aya nayaɓe on ka ɗalami ɗon wa innaka la ala khuluqin azim wa jama'a lahu al-ismata fi al-qawl fima ya'ti bihi an rabbihi fa akhbara anhu bi qawlihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha suratul najm aya tatabon e nayabon Allah hawtidani kadi nelaɗo ɗo ndenka kan ɗum ko renede fil qawli ka konngol kala konngol ngol ɓe maaki ko sellugol kala kuugal ngal ɓe maaki ko sellugal fima yaati bihi e kala ko ɓe addi an rabbi ɓe itti ka joom maɓɓe fa akhbara bi anhu bi qawlihi ɓe yewtori ɗum ɗon Allah yewti en e ngol konngol ɗon wondema nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɓe renaɓe e konnguɗi maɓɓe ɗin fof ɓe maaki wa ma yantiqu anil hawa ha hande nelaɗo maakaali maaku gaybe leɗe ɓe wolata ko welata ɓe ko ɓe wolata ko welata Allah e ko hawrudiri e sawaba in huwa alqur'ana wonali illa wahyun sina ko nde wahyu e nelaɗo nde yamira nelaɗo yuha wahina e maɓɓe ɗum ɗo so faala yiltade ɗo on sento ka suratul najmi ndaɗon ka aya tataɓo e nayaɓo on wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo mo kanko ne'imo kanko fewnimo kanko moƴƴini alhaji makko ɗi fof kanko suɓimo e hoore tati e foore nde ayyuha al ikhwatul kiram ko onon yo siɓɓe an tedduɓe yo Allah teddingen aduna o teddina en kadi lahara mi weltanike on kono noon usikum wa nafsi bi wasiyatillahi lil awwalina wal akhirin hare ɓay ko yo siɓɓe an tedduɓe yo Allah ɓeydu renude on ka wonɗon ton ɓeyda arsikeji ɗin mi yamiri on mi wasiyike hoore am mi wasiyike on wasiye wasiyananoɗo lil awwalina aranɓe ɓen ilay annabi adam wal akhirina e sakkitoroɓe ɓen haray komi woni yamirde on ɗo ɓaawo mi yamirde hoore an ko yamirore nde Allah yamirno aranɓe ɓen o yamiri nden tigati sakkitorɓe ɓen faqala o daali o wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أو آية دو اندار يا مكسورة النساء آية تيمدر إچابان تتي إغو وهندون الله يمري أرام ببين ويمري حق ببين ويمري شاكتور ببين ودون دو وتنتنو يوالقد كو حقيقة وصينا الذين من يمرين بيا utul kitaba okkaɓe defte si wiyama ton utul kitab haalay ko alyahud yimɓe annabi Musa okkanoɓe tawretare wan nasara e annasarankoɓen okkaɓe linjila ɓen ɗum ko yimɓe annabi Isa ɓen si wiyama ton utul kitaba okkaɓe defte haray en anday ko alyahudiyankoɓen e annasarankoɓen min qablikum ko adi on onon mofte Muhammad min yamiri kadi wa iyyakum onon on ɗum men yamiri onon ɗo fof an ittaqullah tabite e hulugol Allah no hulɓini ta rewaya ɗo ko yeeti en wondema Allah subhanahu wa ta'ala on o yamiri kala neɗɗanke o yamiri okkanoɓe defte ɓen ɓen ɗon noon ko ado nelaɗo Muhammad ko ado sahaba ɓen o yamiri on kadi wa iyyakum e onon kadi hiɗen fota ɗo tek hon ɗum an ittaqullah tabiten e hulugol Allah subhanahu wa ta'ala Allah no hulɓini o yeeti en kadi e aya goo ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah yamiri en ɗo o wi en hulu Allah hara noon ko kulol goongawol haqqa tuqatihi no o jojji hulirede noon no o haani hulirede noon wala tamutunna wota o maydey illa wa antum muslimun sina hara ko on julɓe he
بجلبة وكيلو دندي الله يمري إن هولير منوهاني نون هولير هذا وميتا إما يكديش ونهارا كو إن جلبة وتا إما يهنتون دانا جوجي دينا جو مارين على دينا نعم وميدو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون o aya ɗo si on faalamu yi'oyde on ndaade ka suratu ali imran aya 200 Allah ɓay noddi en ɗo o yamiri en hulirenmo no haani noon hulireede non en maayaali dey sina hara ko en julɓe awa ɗum noon yaka seede meɗen ɓeyɗen wattande illa ɓayɗen felliti en maayay hiɗen felliti kadi si en maayen immintinte awa geren dey haɗa en tawoyaali Allah sina hara ko en julɓe haɓɓe to gaati yon karamo kojo maaki ko taqwa haɓɓa tan saadiqa tan ko kulol goongawol bimtisali awamirihi sabu jokkugol ko Allah yamiri kon wajtinaabi nawahihi e woƴƴitagol ko o haɗi kon haray hulugol ngol Allah no jeya e waɗɗugol yamirooje ɗen no wawruɗaa o woɗɗitoɗaa noon haɗaaɗi ɗin نعم قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود ما كان يو آية دو كوني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى عبد الله بن مسعود كرنو جميدن كرمو كوميدن صحابة هتين دو kurkaniɗo hadis simo jeeya abdoullahi ɓe jowo ɓe naɓe al abadilatul hamsa abdoullahi ɓe jowo kurkaniɓe maako nelaɗo dari datti windani en maako nelaɗo on fino famiren dina kan ko ɗo makani en o aya no o famiri noon firo makko on bi an yutaa fala yusa ko nde Allah ɗoftete hara o yeddetake few woni haqqa tugatihi bi an yutaa ko ɗulle nde Allah ɗoftete fala yusa hara o yeddaka wa yuskara Allah jarne o yette fala yukfar hara o yeddaka o dullanaka wa yuskar fala yukfar o jarne hara o yeddanaka o dullanaka wa yuzkar o jante fala yunsa hara fi makko yejjitaka wa yuzkara o jante o andite fala yunsa hara o yejjitaka fi makko aray Abdullah ibn Mas'ud ko firani en o aya ɗo ka Allah daali ɗo haqqa tuqatihi o haqqa tuqatihi bi an yutaa fala yusa ko yo Allah ɗofte hara o yeddetake wa yuskar fala yukfar o jarne hara o yeddaka wa yudkar fala yunsa o jante hara o yejjitaka fi makko siɓɓe julɓe haray ɗum ɗo no firi ko firo sellungo ni ko firo yeɗɗugo ni yo Allah newnan en no rewiren Allah huliren Allah no on haani noon hulirede an abi dharrin wa ma'ad ibn jabal radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin haray abi dharrin al-ghifari sahabajo kelɗuɗo yeɗɗuɗo wa ma'ad ibn jabal mo nelaɗo neluɗo on ka yimɓe yaman ɓen radiyallahu anhuma ɓeɗo ɗiɗo yo Allah weltano ɓe weltano kala sahabaɓe makko ɓen ɓe wi ande de nelaɗo Muhammadu maaki o yamiri en o wi ittaqillaha haythuma kunta ko ayyo neɗɗanke ko ayyo julɗo hulu Allah kala ka wonɗa madama hiɗaka hiɗa wooda e nder aduna on kala ka wonɗa e nder aduna on wondu e kulol Allah ɗum ɗo ko nelaɗo yamiri en goy ittaqillaha hulu Allah haythuma kunta kala ka wonɗa an o neɗɗanke siko Afrique wonɗa hulu Allah subhanahu wa ta'ala siko Europe wonɗa hulu Allah subhanahu wa ta'ala siko Amérique wonɗa hulu Allah subhanahu wa ta'ala siko Asia wonɗa hulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah no hulɓini ko Allah tagi ɗiɗo fof ta e wi joni en huli Allah wo Makka ma en huli Allah wo ka julirde
ma en huli Allah wo e suumaye ma en huli Allah wo si ɗe juulude la o wi ittaqillah haytuma kunta hulu Allah kala ka wonɗa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha jokkindira kadi si a falju waɗɗa ko boni ko fanɗi ko janɗi gero ha waɗa moƴƴere heña moƴƴereji buy montane kum bone hun ɗon ma kullu bni adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun o kala ɗi adama o falde ñande ko o woopay ñande ko kono ko hombo noon ɓuri moƴƴude e faljoɓe e woopoɓen ko tuuboɓe ɓen ko ɗoni tuubuɓe o ko ya waɗu moƴƴereji buy ha ɗum ɗon on sowa cowale kumbone hon kum waɗɗa ɗon ɓe watti ɗon kadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wondira e yimɓe ɓen kadi jikku moƴƴo wota jogitor hay e goto jikku makko on jogitor yimɓe ɓen jikku ma on an si a jogitorimo kala jikku mum haray an a ala jikku o ya jogitor jama on jogitora yimɓe ɓe jikku ma on kadi wona moƴƴo ko ɗiɗo tati Allah nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiri en ɓe maati koyo en hulu Allah ka wonɗe wo jemma e ñalorma bimbi e kiikiiɗe ndungu e ciiɗu dabbunde e setto wa atbi sayyi'ata alhasanata tammuha jokkintina si a waɗu ko boni moƴƴere ɗuuɗunde nde montane kadi bone hoy koy jikkoɗa yimɓe ɓen jikku moƴƴo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin jikkinora e yimɓe ɓen fab jikku moƴƴo attaqwa siɓɓe julɓe ko wiyete kulol Allah kalimatun ko konngol jami'atan moɓugol lil fada'ili wal kamalat ngol konngol wiyetengol attaqwa no mofti kala ɓure ɗen e timme ɗen kala ko wiyete ɗum ɗo ko ɓural kala ko wiyete ɗum ɗo ko timmal haray o kalima wiyeteɗo attaqu no muuɓi ɗum ɗon no mofti ɗon mani atan linnaqa'isi warradha'il ngol konngol wiyetengol taqwa no haɗa kadi kala ustiɗi ɗin e kala jaasuɗi ɗin e kala ɗi moƴƴaɗin ɗi mana neɗɗanke siɗa hulde Allah hara hiɗa mooɓidiri kala moƴƴereji ɗin e ɓure ɗen haray hiɗa haɗito kadi waɗugol kala ustiɗi ɗin eɗi kelɗa ɗin eɗi moƴƴa ɗin ko ɗum waɗi si Allah jippini ɗon wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun o aya ɗo ka suratul ma'idati o woni aya 94 Allah yamiri en ɗo wattaqullaha hule Allah alladhi on allahjo ilayhi ko kalahara makko gol ko neeɓi o tuhsharuna moɓoyte ɗon ko neeɓuɗen aduna ɗo wo en maayay si en maayi ko yimmintinteɓe si en immintinama e moɓama ka Allah ko ala hasabi golle men ɗen hettirɗen ton naam ɓe wi ko ya gollu golle moƴƴe ya andu si a golli Allah ko ɗum ɗon woni ko yoɓete in hayran fa hayran wa in sharran fa sarran wala yadlimu rabbuka ahadan haɗay si a golli ko moƴƴi ya andu ko moƴƴi yoɓeteɗa si a golli ko boni si tawi a tuubali aɗo a mayde ya andude ko boni kadi yoɓoyteɗa kono moƴƴere nden noon ko sowetende bone on na soweteɗo arete en yejjitu ñande moɓoyteɗen yeeso Allah subhanahu wa ta'ala lewru ndu maayi yahen ƴetten joddi men ndin mo awi no bantara ga ko bantara o ɓoyta ton mo sanki maaro ga ko maaro o waoyta ton foññe men leemune men kala ko golluɗa kama to diinu tuɗano kono ñawlirɗa noon yoɓirteɗa haɗa wakkilo ɗen gollen si en golli kadi Allah no andi hay nelaɗo no maka nden hay natuɗa e nder fetere hara nde ala dambugal nde ferme dambugal ala wuddere ala finetere ala kala ko waɗɗa ɗon yimɓe ɓen anday kala ko waɗɗa ɗon yimɓe ɓen anday haray Allah subhanahu wa ta'ala no andi haɗay ko ɗum yoɓata wakkilo ɗen gollen gundo e kene Allah no andi himo nana himo yi'a hi o yoɓay kadi moƴƴereji ɗin fof o yoɓay ɗi o sowa boneji ɗin fof si a tuubi o acca ɗon
tawi a tuubaali amma yiɗi ɗum o yoɓoye bone hungoto wattaqullaha alladi ilayhi tuhsharuna si on faala yiide o simore ɗo o aya ɗo ɗo suratul maidati o woni aya 59 sittun wa tis'un o yamiri en ɗo yo en hulu Allah o wi allazi on allahdo ilayhi sabu ko kala hara makko tuhsharuna on fof ɓoyteɗon en fof en mooɓoto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ka darngal hara gooto e ma en hippaaki kufune wattaaki dolokke wattaaki tuuba sunninaaka ala paɗal siɓɓe julɓe debbo wo gorko wo ɗutinene Aysa lanni nelaaɗo fof immintinte hara wattaaki conci teddinaaka wattaaki hay paɗal nelaaɗo maaki nene Aysa maaki worɓe wo rewɓe wo nelaaɗo maaki gorko wo debbo o nene Aysa maaki ɓe ndaarindirta ɓe yurnodira mo kala yi awra oya nelaaɗo maaki gooto ndaarata awra oya ko waɗi si a yiɗa ndaara awra goɗɗo a heɓaaki ko hilniɗaa si hiɗa mari ko hilniɗaa hiɗa mari ko sonjuma hiɗa mari ko aanimma haray na ndaarugol awra goɗɗo ndaarata awa annditen fii nden ñalaande ko yawmal qiyamati nde wiyetee ana dandi en masiibo nden ñannde dandi en tampere nden ñannde yo Allah newinan en nden ñannde Allah jippini kadi aya goo ka suratul baqarati aya 212 o wi on ɗum o wi walladina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama walladina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama wo ɓen hulooɓe Allah ɓe onoyay e hoore ɓe hulata Allah ɓen hende tuma yawma alqiyamati ñande darngal si Allah ɓantima e hoore yimɓe ɓen aɗay ɗum ko hunde ɓe walladina ande ɓen huluɓe Allah no o hulirteno ɓe wonoyay fawqahu ɓe hulata Allah ɓen hende tuma yawmal qiyamati ñande darngal siɓɓe julɓe hulen de Allah gollen fi ñande darngal ñandarngal ɗo satti de o de ko yawmal qiyama ko ñande daragol na jooɗagol de sakko walagol ko a daroto woni ha anda ndutal kuruma ko jonititeɗa ka ñaamo kaka nano ko ka ñaamo yarata kaka ka nano ko aljanna yaata ka ko yiite yaata haɗeɗa dari ko Allah noon andi ko ha hende tuma daroteɗon yo Allah hoynan en nden ñande aray hakke yawmal qiyamati ko tiiɗi e ko satti e ko hulɓini Allah no jippini simore timmude wi'inde suratul qiyamati simore wonde yeetade fi darngal ngal o jippini aya goo kadi ka suratu al imran aya 190 o wi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a al imran aya 120 Allah yeetike en ɗo si tawi e muññike yo Allah waɗi e muññiɓe neɗɗan joni muññiɗo Allah saaminiray bonɗi makko ɗin wana o saaminirta noon taaki leggal tentini noon ceeɗu Allah waɗi e muññiɓe wa in tasbiru si on muññike wa tattaqu on huli Allah ande la yadurrukum tampinta on kayduhum jamfaaji heeferɓe ɓen e naafiƴiɓe ɓen shay'an hay e hunde yani jamfaaji heefere ɓen heɓata hay e gooto si tawi woni himo muññi e rewgol Allah e gay yeddugol mo himo uli Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a ɗum ko alimrana woni o andi aya goo kadi ya amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun o aya ɗo ka simore bakara woni aya 163 aya 163 ka suratul bakara o noddi en ɗo wiya ayyuha alladhina ko ono e ɓen amanu gomɗinɓe Allah ko ɓen woni gomɗinɓe ko hani ko gomɗinede kutiba alaykum siyamu farlama e monɗon farlama e moɗon horugol lewru suumaye kama kutiba ala alladhina min qablikum wano falirano noon e dow ɓen adinoɓe on la'allakum tattaquna fi haqiqa yo hulu Allah
ko waɗi o ko wiyete horugol ko gundo wonɗo hakkunde maɗa an horuɗo on e Allah yamirɗo on ya horu ko kanko non andi horuɗo min mi andasiɗa hoori a andasi miɗo hoori ko sirrum baynaka wa bayna rabbika ko gundo wonɗo hakkunde maɗa e taguɗo ma on mo hulata Allah non horatagoy naam o watti ɗon kadi honɗum ka simore e at-talaq o wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib o waɗi kadi wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran o wiya kadi wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra oɗo ka suratul talaqi woni kono ɓa haray ko kalima kulol Allah ngol wonɗen jokkude fimo ko ɗum waɗi simi ƴettiri ni mi addiri ni Allah ko on ɗum wi wa man yattaqillah kala huluɗo Allah foti ko gorko foti ko suddiɗo yattaqillah kala huluɗo Allah no o haani non hulirede yeji Allahu makhrajan Allah waɗanaymo yaltirgal kala masibo ko woni heɓudemo o yarzuquhu min haythu la yahtasib o arsikaymo kadi o waɗanaymo dépense makko o addanaymo arsike makko nokku ka o sikkano iwnayi Allah woni arsike o wiɗo o man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kala huluɗo Allah waɗay fiyakeji makko ɗin fof newiɗi si sattanima ton haray ula Allah wa man yattaqillaha kala huluɗo Allah kadi yukaffir anhu sayyi'ati Allah hoɓɓita itta e makko bonɗi makko ɗin o yu'dhimu lahu ajra o mawninamo kadi joddi ndin o yoɓamo joddi mawnude joddi mawdi noon sigama tun ko aljanna are siɓɓe julɓe si sattanima ton haray no takko ma ɗon goy o wiɗo wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan o yarzuquhu min haythu la yahtasib na on andi golle men ɗen ko demal keri ko wiyete demal keri ko pooɗuɗa o kaley koye ɗema addata haray gera noon pooɗa ko addata ko ley koyɗe ma harana ko tampinte waɗi so wi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kala si hunde sattanima ɓeydu hulude Allah sa ɓeydi hulude Allah huli Allah tun kala ko sattanma ko Allah newinayi wa man yattaqillah yukaffir anhu ɗen foti en foyɗen mari ko wiyete sayyi'at bonɗi hiɗen wuupi hiɗen waɗi zunub kono jakasi en huli Allah montay ɗum hoɓɓita ɗum itta ɗum e meɗen o mawnana en kadi joddi ndin ɗum wona joddi aljanna yo Allah moƴƴin haajuji men ɗin haray o weeti en ɗo kadi e aya go ka suratu al-baqarati aya 149 o wi on ɗum o yami ɗo o wi wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kon ɗum Allah yeeti en ɗo ko ya yooɓo tentini non siɗa fokkiti yahugol makka hawrodirgol e aduna Allah on fof ton haray wa tazawwadu yooɓe fa inna hayra zadi taqwa ande ko ɓuri moƴƴude e njooɓa on ko kulol Allah kono woɓɓe wi attaqwa oɗo ko dandugol ma a torade goɗɗo ko dandugol ma a ñawlade goɗɗo ko dandugol ma a maapade ga e goɗɗo ko ya yooɓo njooɓa kulol Allah ngol haɗa kada yooɓi njooɓa haɗa ya haali e toragol goɗɗo ma ñawlagol goɗɗo o wi ɗon wattaquni ya ulil albab onon jomiraɓe haqqillaji onon marɓe gite yiyayɗe onon marɓe noppi nanayɗe marɗe ɓernde miijototonde hule Allah dey wattaquni hulelam min Allah ya ulil albabi onon jomiraɓe haqqillaji ko way seykuɓe ɓe makani en ɗo wa man arada zadan fattaqwa takfihi wa man arada wa'idan falmautu takfihi wa man lam yakfi hadha kulla hadha falmaut fannaru takfihi seykujo maki kala faalaɗo njooɓa fattaqwa takfihi kulol Allah yonimo njooɓa siɗa wondi e kulol Allah hay si jiiba ma on heewa goɗɗum Allah hebbinaymo joni sabu kulol Allah yoni njooɓa wa man arada zadan fattaqwa takfihi ko ɗo so wi wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa wa man arada zadan fattaqwa takfihi kala faalaɗo ko wiyete ko njooɓa
kulol Allah yoni njooɓa wa man arada wa'itu takfi kala faalaɗo kadi waaju faalaɗo fewnede fal mawtu takfi mayde dey yonimo waajo ɗo sinelaɗo make kafa bil mawti wa'idan mayde yoni waajo ɗaɓɓugol ka waajo ma ko waaje ma waajo to ɗum yahika siɗɗo maɗa yiɗɗo maɗa mo wonoɗa ƴawrude jolda o waalo o maaya ara hande kadi hunde o wawana hoore makko ƴettamo ɗo yaha wattinoyamo si ɗum ɗo yonalima waajo haray joni ko si oti maayi o naati yiite ɗum ɗo yonaymo waajo o yeeti en kadi wondema inna akramakum inda allahi atqakum inna allaha alimun khabirun ka suratul hujurat aya 13 ɓa o yeetinoke en fi yimɓe ɓenɗa honno tagira ɗen hiɗen mari ɗum hiɗen wondi ɗum woɗum o wi inna akramakum ande ɓurɗo teddude on inda allahi ka allah ton ɓurɗo teddude ton on wona ɓurɗo jawdi on dey ma ɓurɗo laamu on dey ma ɓurɗo ɗum ɗo on dey o wi atqakum ko ɓurɗo hulde allah o ɓurɗoma hulde allah o haray ko am on ɓurɗoma hulde allah ɗon ɓuri teddude ka allah inna akramakum inda allahi atqakum ande dey inna allaha o allahjo ko reweteɗo alimun ko anduɗo khabirun ko humpitiɗo alimun khabirun imo andi imo humpiti o yeeti en kadi wondema qur'anare nde daalol allah ko yo en janngunde kono si tawi nde fewnete haray ɗa wondi e kulol allah nde ɗa janngande sa ala e kulol allah no naati be ka nuru ñamuru yaltira ka nanuru battinta ka ɓernde o wi alif mim dhalika alkitabu la rayba fih hudan lilmuttaqin alqur'anare nde annabijo woni janngande janngande sahaba ɓen yo en andi la rayba fi sikki ala e mayre wonde makka ka allah nde uri wonde makko goonga ndeɗo noon hudan ko fewnore hando lilmuttaqina waɗande huloɓe allah ɓen mana qur'ana o si tawi tunde fewnete nde hiɗa janngande aɗa hiɗa wondi e kulol allah sa hulata allah hay jannguɗa qur'ana o nde fewnatama ino dalil on alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fih hudan lilmuttaqin o yewti en kadi e aya go'o o wi wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma almuttaqin wattaqullaha tabite hulugol allah kadi wa'lamu ɓurton andude anna allaha wondema o allahjo reweteɗo ma almuttaqina moƴƴere makko nden e nasru makko on e awnu makko on no wondi e huloɓe allah ɓen siɓɓe julɓe ɗo e muuto aray ɓeyden hulude allah dey allah no hulɓini si en faala heɓude moƴƴereji makko ɗin en hulaymo kala ka huluɗa allah a watti goɗɗum ɗo jaɓante moƴƴinare o wiɗo kadi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha waltandur nafsum ma qaddamat li gadin wattaqu llaha inna allaha khabirum bima ta'malun e suratul hashri aya 18 si on daari ɗo on tawa e allah no noddi en ɗo kadi ya ayuha alladina amanu o wi ittaqullaha tabite hulugol allah en fof wal tanzur nafsun yo kala wonki daaru ki tasko ma qaddamat li gadin ko honɗum ki ardnani fi janngo joni sa dari ke yeeso allah ko honɗum jaabotoɗa allah ko honɗum adduɗa ka allah ɗon ko honɗum e makiti adduɗa nde ñande ko makiti marsowo ka ko makiti tertuɗo en fof daren taskoɗen ko honɗum ardinanɗen janngo taw si en juuli taw si en janngi taw si en hoori taw si en itti zakka taw si en yahi makka en hajjoyi ko honɗum ardinanɗen fi janngo wi ɗon he wattaqullah hule allah goy inna allah sabu allah khabirun ko humpitiɗo bima sewi sembi ɗuuɗi fanɗi ta'maluna ko wonɗo ɗon allah no andi ɗum allah no humpiti ɗum na ara o aya ɗo ka suratul hashri o woni o aya ɗo wi innama almuminuna ihwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqu llaha la'allakum turhamun
ka suratul hujurati si on daari ɗon ka aya sappa bo ɗon Allah ɗo totti en ɗon innamal mu'minuna ikhwatun gomɗinɓe ɓen fof ko ɓe siɓɓe ɓe ala ndaarde leƴƴi ma ɓe ndaara leyɗeele ma ɓe ndaara nationalité ji ɗum ala to diina kamɓe wi innamal mu'minuna ikhwa ande gomɗinɓe ɓen fof ko ɓe siɓɓe ka diina ko ɓe ndene gooto ko ɓe baaba gooto joni noon fa aslihu bayna akhawaykum moƴƴine hakkunde siɓɓe mon ɓen wattaqullah hulon kadi Allah so on huli Allah la'allakum turhamun fi haqiqa onon on yurmireyte naadede aljanna daɗa yiite haray heɓugol yurmede Allah nden e meɗen en tabita e hulugol Allah e moƴƴina hakkunde siɓɓe men ɓen en ɓay anden kadi rekonen wondema julɓe ɓen fof gomɓe ɓe ko ɓe siɓɓe innamal mu'minun watun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun suratul hujurati aya 10 haray ayeje qur'ana ɗen e hadisaji nelaɗo ɗin e makuli mawɓe men ɓen fof no rekkoni no tabintini wondema enen hiɗen yamira yo en hulu Allah hiɗen haɗa yeddugol Allah si en huli Allah haray haaju men fof moƴƴi hulen Allah noon kala ka wonɗen menen meɗen ka leydi men ɗo onon hiɗon ka leyɗe men ton en fof hawtiten hulen Allah subhanahu wa ta'ala on rewirenmo no hani noon rewirede hulenmo inchallahu ta'ala moƴƴere makko nde juuroto e meɗen o hokkora en aljanna makko on o firtana en arsike men on janggen kadi qur'anare makko nden janggen sunna makko on rewen Allah subhanahu wa ta'ala o anden ka aduna ko arɗen ɗo ko transit arɗen ɗo na ka hoɗe ko lahara to woni hoɗo ngon ɗo ko ka feƴƴe ko transit na tinelaɗo feƴƴini acci ko acci alnelaɗo kon accata lammin saadu accata hay e gooto waɗi o wi wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun o an Muhammadu a feƴƴinayi Muhammadu a mayay koy kadi sahaba ɓen fof yimɓe ɓen fof kadi mayay oɗo aya tugga e nelaɗo tagga e luttuɓe ɓen innaka mayyitun wa innahum mayyitun an Muhammadu ko a feƴƴinowo haray sahabaɓe wonɓe ɗen fewno ɗo e taabiyankoɓe aroɓe ɗon e kala wi'eteɗo neɗɗanke fof o mayay on sey mumuji ɗin ɗin ɗo wiye yo Allah minen namen Muhammadu wona men ko wiyete ko yimɓe minen komin mumu ɓe sikki awa kamɓe on ɓe daɗi maygol ngol kono Allah jippini aya ɗiɗaɓon wi kullu nafsin za'iqatul mawti ɓe wi kala ko wiyete marɗo wonki fo fayda ƴawa ma jippo o mettoto mayde nden kono mumuji ɗin kadi andi e yo kanji kadi ko ɗi mayayɗi na kullu nafsin za'iqatul mawti kala ko mari wonki mettoto mayde ko yawa ma neɓa kono mayete on sey kaaƴe ko wuura kon ko woni kon ka leydiya wiye yo alhamdulillah ko mayata ko yimɓe ɓen e mumuji ɗin ko mari ko wonki minen ɓe mala wonki mi ala ɗumannade on sey Allah jippini kadi kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kala ko woni ka hoore leydi mayay ko luttata wo ko Allah subhanahu wa ta'ala o ɗum si arabu ɓe wi kullu ma fawqa turabu turabu kala ko woni ka hoore leydi ɗo won tay leydi on sey andama joni kala ko woni ka leydi ɗo foti ko neɗɗanke foti ko muumu kala ko woni ɗo kon ɗum ɗon koko wontata leydi foti ko suudu foti ko leggal kala ko hunde waɗi tawi wonde ka hoore leydi ɗo nde won tawi ko wiyete ko mbumbulde kullu ma fawqa turabi turabu haɗa ko wontiri konka kammuli dogano malaika ko nandi sifa ɗum ɓen ɗo wiye yo Allah minen ɓaynaka leydi men woni wona min muumu wona min neɗɗanke minen Allah jippini aya ɗo aya naya ɗon wi kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu shay'in halikun illa wajhahu kala ko wiyete hunde shay'in ko nakira wan nakirati ta'ummu kala ko wi'a hunde nden ɗon nde mayay ko luttata o ko Allah subhanahu wa ta'ala bi maana kala ko woni ley arsi on ko mayay ɗum koko wontiri kon dow arsi on toɗi mayata ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala on sey woɓɓe wiya men doga noon min suuɗo
aya o yaari inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ande dey mayde nde wonɗon dogude nden on fotta e mayre goy. a anndi si ko ɓaawma nde arayno no jagata doga laawoɗa ma suuɗoɗa kono ɓe wi ko gerɗa o ko gerɗa on fottay woni. si a ñeegu on fottay, si a hawju on fottay, si a takki, si a aali, si a soru, si a ƴaw, kala ka wonɗa fotta e mayre nden. waɗi so ɓe yetti hen noon woɓɓe wiyaajo on noon woni ko maayanten o ko fii mayde nden takkitaɗen ɓa enen tigi ko wuuruɗen ko yewre ko maayi ko. na tabaraka alladi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli cheyin qadirun alladi halaqa almawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. allah jippinɗo wondema ko mayde nden tawo adi tagude so tagi gurdan ɗam. ɓe wi fi on ɗum ɓe wi wondema wuuruɓe ɓen ko e ko maayi komɓe wuuri ko si hunde maayi an ñaama wuuɗa. tawi goɗɗo ñaama maafe welko yo andare ko teewu won ton ma teewu nayi ma teewu gelooɗi ma teewu damme ma teewu gerto ma teewu liƴƴi ko ɗum won ton. haɗa noon ɗum kadi ko marno ɗum wonkigoy ko ɓay ɗum ɗon no maayi moƴƴinaama ha yeɗɗi an noon ñaama fii ya wuuru. ɗum waɗi ɓe halaqal mawta allah woni taguɗo mayde nden wal hayata e gurdan ɗan mbima anna gurdan ɗan ko e mayde nden woni. maɗum o tagi mayde nden o waɗi nde aduna o tagi gurdan ɗan o waɗi ɗan aduna ha o tiɗumanno e lahara. haɗa siɓɓe julɓe wotta en yejjitu kala ka wonɗen hulen allah jokken en ɗan wallidiren wotta en fallidirdey yiɗidiren wotta en añidirdey yiɗidiren wotta en añidir. haɗa miɗo wasiyade on ɗo inchallah ka timminte yewtere men nden ɗo wasiya mo imamuna Shafi'i rahimahullahu makani en fii o ɗaɓɓugol arsike. minen wonɓe gam e meɗen ɗaɓɓude onon ton hiɗon ɗaɓɓude yo allah okkoren arsike yaajuɗo dagiɗo. ɗum waɗi si nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ɓe juuli subaka ɓe toroto allah piiji tati inna allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. ɗum ɗo ko sunna mo nelaɗo si juuli subaka ɓe janggay o du'a ɗo ɓenne allah mi torike ma mi fattike ma mi torike ma ya allah okkoran gandal nafoowal ilman nafi'an okkorami kadi wa rizqan tayyiban arsike laaɓuɗo dagiɗo ɗuuɗuɗo kadi wa amalan mutaqabbalan e golle jaɓaɗe jaɓanamen kadi golle amen ɗen. ko waɗi o golle ko wiyete diina ko marchandise sodatamo sona goto pet nde julde ma e kakorka ma e zakka ma e hajju ma a yeyata hay goto o sooda ko hombo sodata ko allah subhanahu wa ta'ala sodata o marchandise ɗo. si o sodani en mo haray moƴƴi si o sodanali en mo ko hombo sodanta en. toriki allah subhanahu wa ta'ala waɗiren golleji ɗin no allah yiɗiri noon no allah yarde noon laɓɓinanen mo kadi dewal ngal ɓay ko kanko sodata si o sodani en haray marsi si o sodanaɗi en haray marsali. hara imamu Shafi'i ko kanko makani en e nder ɗigimi makko ɗo o maki on ɗum o wi tawakkaltu fi rizqi ala allahi khaliqi wa ayqantu anna allaha la shakka raziqi wa ma yakun min rizqi falaysa yafutuni ولو كان في قاع البحار الغوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. هذا جميل وإمامنا الشافعي رحمه الله وكان كما كان ينديدو في ان توغي الله هولرن الله هولن الله اندر دي أرسكاج فو ɗi artikaji fof ɗe jawle e ko ñaamete ko yarete allah woni okkorde ko allah woni okkorde hiɗe windana ɗum ka teege yumma meɗen en jibina tawɗen wondema ko allah muyani en kon ko ɗum ɗon wonɗen heɓude. yon ɗum o wi tawakkaltu fi risqi ala llahi khaliqi omi boyli mi tuugi arsikaji an ɗin e allah taguɗo lan on ɓay ko allah tagimmi sekaninmi ko hunduko an waɗaninmi ndureedu an mi ñaama ñande wami haara
marɗowo mo marawo o ñaamay haara o holta o waalo e suudu minen do min aaligaɗen woɓɓe no yaltina e suudu ɓe woni ka yaasi ɓe yaltindema e ndu suudu hiɗa naatude e ndu suudu ɗa si oɗa ɗawima ñaamete oɗa no okkorde maɗa ko waɗi ñaamete on e waala gongol e holtugongo ko Allah fawtani en ɗum wa ma min dabbatin ala al ard illa ala allahi rizquha kala townay kon tippa ka hoore leydi ɗo arsike makko ngon dépense makko ngon ko Allah woni ko Allah okkorta ko Allah ɗawata joni noon himo fawi en yo rewmo himo fawtani en dépense on haray tago to hulu o ñaamay ha o haara o holtay o waalato e suudu ɗum noon o darniwo o darnawo waɗi ɗum ɗon ko Allah fawtani en ɗum imamu Shafi'i maki tawakkaltu fi rizqi ala allahi khaliqi mi boyli mi tuggi mi hoolori arsike an on o Allah taguɗola wa aygantu anna allah la shakka raziki miɗo felliti miɗo jogiti ka ƴakkirde a wondema o Allah jo taguɗolan sikki ala o so arsikaylan o arsikaylan mi ñaama e mi yara e ñande o foti miɗo gollude foti mi ala gollude foti no weli ma no metti kono mi ñaamay mi yaali ɗo mayɗo heege ɗum ala wa ma yakum rizqi fa laysa yafutuni ala ko woni ko arsike an onni Allah muyanilan komi darnowo Allah muyanilan komi soodowo oto Allah muyanilan komi waɗowo ɗum arsikaji an ɗin fof ɗi Allah waɗanimmi ɗin ɗi fuutotako lan ɗi woofatalan ɗi yata e goɗɗo wa ma yakum rizqi fa laysa yafutuni kala ko Allah wi ko arsike an onni ɗum ɗon woofatalan walaw kana fi qa'il bihari al ghawami hay tawi on arsike ɗon ko ka tumbo maaje woni ara maaje ɗen kan no mari morolonji no jiñiɗa no naɓiɗa to no artira to hay si tawi arsike ammo Allah muyani min koka baharu o woni mi hendotomo sayati bihi llahu l azimu bi fadlihi Allah e ɓural makko ngal e mangu makko ngu o addanaylan on arsike an wonɗo ka fetere to ma wonɗo on ka nder baharu to ma wonɗo on telen to Allah addanaylan ɗum walaw lam yakun ɗaɗo binatigi hay si mbayi mara ɗengal wowlay ngal yo gaɗɗo ɗum ɗon aru Allah addanaylan ɗum ɗon mi wowli mi wowla fa fi ayi cheyin tasabu nafsu hasratan joni noon si a hoolike ɗum ɗo ko fi on ɗum yahata e miijagol soñjugol wonkimakin fiya heɓali hunde fi on ɗum waɗanta ɗum waɗɗaɗo gasama arrahman rizqal khalaqi Allah o wiyeteɗo rahman ɓayɗon andi rahman ko inde Allah huuɓitunde julɗowo keferowo ka anna ɗo Allah ko rahman julɗowo keferowo moƴƴuɗowo bonɗowo ka aduna ɗo Allah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ko reso o woni ko yahi ko ɗum woni ko muyande Allah inchallah haray miɗo fuɗɗitade ɗo ka fi ko imamuna Shafi'i ko o andintini en kon e konngol makko andangol o yuɓɓi ɗum e gimi e yurmeyande Allah woni e makko sabu imamuna Shafi'i ko jeyaɗo e maramɓe en ɓen mazhabu rekonaɗo andaɗo ka nder diina men islam hare no woodi yimɓe hare ko mazhabu makko on woni ko ɓe janngata ko ɗum woni ko ɓe woni gollirde inchallahu taala ko on ɗon waɗani en ɗi gimi ɗo miɗo andintinde hoore an mi andintina on ɗiɗo ɓay kala ka wonɗen ɗo yiɗen ɗaɓɓude arsikaji ɗaɓɓiren no moƴƴiri ɗaɓɓiren no dagori ɗaɓɓiren no dagori yo Allah okkoɗen arsikaji dagiɗi yaajuɗi labaɗi tawakkaltu fi rizqi ala allahi khaliqi wa ayqantu anna allaha la shakka raziqi wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il bihari alghawamigi sayati bihi allahu alazimu bifadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiqi ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق أنا سيب جلب الإجمي دو وتوحيد دنيتا دين دو في هولا قول هدو الله سبحانه وتعالى وكانكو تجين وكانكو كدي أرسكتاين يتن دون فو دewten makko kanko Allah bay kanko tagi en arsikaji din kadi o kayndi felliten kadi wondema sikki ala si Allah arsikaye kala ko woni e arsike men on fuutotako en ko Allah mu yamma ko nga heɓaygoy si anna Allah fo hawtiti wi nafete si Allah mu yaali net wata gasude si anna Allah fo hawtiti wondema lorrete ɗawete si Allah okkode heɓay o arsikaji men ɗin hay ka tumbo baharu woni en hendodoɗi Allah addana wiya en ɗi sabu ko mawɗo ko
mo mari ɓural na hay si tawi en yewtaali hay tawi en toraaki arsiki o waɗani en kon en henndoto ɗon noon ko honɗum noon jereten e tampingol hoore men e miigagol soñjito fii no faala wadde ɗum no faala wadde ɗum ko faalaɗaa wadde o ko si Allah muyanima a waɗay wakkilo golla hettina ɗaɓɓira no moƴƴiri Allah jonnete so jonnaalima ya anndu no hari o muyanaalima yon anndu Allah wiyeteeɗo rahmanu o senndinogoye arsikaaji tagu ngun o jonni en enen Afrique men kon o jonni ɓeeɗa ko men kon o jonni ɓeeɗa ko men kon mo kala men senndanama ko heɓata ko wiya kon noon o heɓay hunde woopatamo o heɓay ɗum ɗon nam kala ko heɓuma woopatanoma kala ko woopuma hoɓatanoma ɗum woni hoolagol al imanu bil qadar haray miɗo sakkitorde ɗo wondema wa akhiran wa laysa bi akhirin naskuru llaha summa naskurukum ala hadihi thiqa وأرجو الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين هذا يكون أونكم مسك ترد يوتر عندن دو يوجب ما ودا دو بركي دو كنا نادون دو سكت دو يوتر إن شاء الله هذا يندقو كديكو إنغوتو إن يتي الله سبحانه وتعالى min jarni Allah subhanahu wa ta'ala min jarni on onon kadi ɓe dari ɓe datti dépense jawle mum dépense haqqille mum dépense feere mum dépense kala ko dépense te kon fiino ka diina yarra yeeso en tariki Allah subhanahu wa ta'ala ko hooli ɗon mi ɗo ha nodduɗon mi mi yewtu yeru ko Allah muyanimi ɗo kon ko mi yewti ɗo hara miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en golleji men ɗin fof hara ko laaɓuɗi wonande jaati makko tedduki kin hara ko waɗirɗen ko fi Allah nodduɗo mi fi Allah min kadi mi jaabori fi Allah en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku e laaɓal laɓɓingol hakkunde men e Allah siko ka konngol siko ka kuugal hara si en wowni konngol hara ko bil ikhlas si en huuwi kuugal hara ko bil ikhlas hara ɓe laɓɓinani Allah ɓay o wi mukhlisina lahu din innahu sabu o Allahjo mo wonɗen rewde mo wonɗen hulde sami'un ko nanowo Allah ko o nanowo kala ko wowla garibun ko mo ɓattori en kadi gandal makko mujibu da'awati ko jaabinanayɗo en kadi torare ɗen kala ko tori ɗen Allah jaabinanayi en ko waɗi Allah no mari ko lannata o hattonjina e muɗum Allah no mari ko lannata o hattonjina e muɗum toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko si a tori kala mami tori kema ko ɗon woni probléme o ko waɗi an hiɗa mari seeɗa hiɗa hatonjini e on seeɗa si mi anndi tun ko on seeɗa on faalaɗa haray fi teddungal e wi hakkunde meɗen haray toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko mari ko lannata o hatonjina e ɗum ɗon enen ko marɗen kon ko seeɗa eɗen hatonjini e muɗum toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala si en torike mo kadi hooloɗen wondema o jaabinanayi en o hokkora en weltiniraɗo maati man lam yas'alillah yagdabu alayh kala mo toraki Allah kala mo hulata Allah kala mo faandorali Allah ɗaɓɓiri Allah konngol e kuugal moƴƴere adna e moƴƴere ahara hara Allah tikkanimo ko si tawi ko goɗɗo toriɗa on kadi tikkante wo warrabbu yagdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yagdabu wo Allah sikki toragol mo hara o monanikem ɓay o mari ko lannata o ha ton jina bani adama noon si a torike ko faalako ko mari kon eyle ko mari kon ko seeɗay mo ha ton jini e muɗum hara kankadi o monike daare hakkunde Allah e neɗɗanke si a torike mo o mono Allah si a toraki mo o mono awa toroɗen mo en toraki on si monoto hara en toraki mo toroto ɗen on ɗen andi o monoto na o wi noon ko fi on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o monorta si en toraki mo o ko gotel e piiji tati hara nun ɗum si a tori hara iɗa fellitimo wooda ka o ala iɗa fellitimo wooda waɗi mo ala ɗon torotaki hara si a wi Allah okkoran hara hiɗa mari ka sondoru ma hiɗa hooli ka ɓernde ma wondema allahu subhanahu wa ta'ala no wooda ko ɗum waɗa si toriɗamo mo faala ya andu imo wooda si a torike Allah hara hiɗa andi Allah subhanahu wa ta'ala on himo mari ɓay mo mara torotake be anda ko o gani si a andi ko o gani a torike mo ko faalaɗa kon a haray ɗon moƴƴanima haray a hoolike himo wooda hiɗa hoolike mo mari
holoɗa kadi mo okka ko sahi subhanahu wa taala wudda Allah ko dokko naam si a hoolike Allah ha a torike mo hara iɗa mari wondema hoolare wondema Allah no okka iɗa mari hoorare wondema Allah no mari iɗa mari hoolare wondema Allah no okka kono si a toraki mo noon o tikkante haray no gaseɗa wiide o ala ko waɗi ɗum haɗi torɗamo ma ɗum himo wooda kono o mara ma ɗum himo wooda e mari kono o okkata ɗum ɗo fof ko yaltinaɗe goɗɗo e diina en toriki Allah subhanahu wa taala Allah ɓeydu barki e meɗen Allah ɓeydu barki e o radio ɓeydu barki e yewtoɓe o radio yo Allah ɓeydu barki e jentiɓe o radio kala kaɓe wontiri e nder aduna o wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu modi usazen albarka buy on jarama yo Allah lanɗo yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude yo Allah lanɗo wa Allahumma amin Allahumma amin mande ke mon ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata Allahu akbar weltorike fota yewtere nden torike Allah yo Allah lanɗo welta noon yoɓira on jannatul firdawsi ala Allahumma amin ya rabbi en fof inchallah minen kam meɗen weltani o meɗen duwani o minen kadi ko minen ɓuuri weltade inchallah inchallah aɗa koye goto ha yeeso Allah awa gasa machallah ara mi weltani torike Allah Allah ɓeydu barke o radio amina ya rabbi amina ya rabbi kala dariɓe e o radio dépense haqqille mum ma jawle mum yo Allah waɗanmo sadaka jariya yo Allah waɗanmo joddi aljanna ya rabbi joni haray ko ɗum en e jumarore inchallahu ma ñande ko ɓeɗe ñande Allah mum yomi weltanike o moƴƴa ɓe duwani ko kala jentiɓe radio on jentiɓe Saadu Yahya Ba wonnoɓe Makka ɓen wonɓe Tombol Yase on ɗo haray mi weltanike ɓe mi duwanike ɓe mi salminiɓe kadi mi salminoriɓe inde maɓɓe e yettore maɓɓe mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. min haray faalaɓe contactinade ɗo fi landoya gollan hakkude amen ma hara o tino faala naɓude yumma mum ɗo ma be mo ma siɗɗo ma faala men yaada meɗen yaadayno yimɓe iwrayɓe Amérique iwrayɓe Europe toon tentino Belgique ɗon meɗen mari ɗon yimɓe ɓurɓe men yaadata aɗa agence amen on ko agence anndaɗo men neɓi diye mum wano duuɓi nogay ni meɗen naɓude makka inchallah min ɗuuɗali heɓude difficulté e muɗum aɗa meɗen weltani kala seeniɗo inchallah min senoto e jam min senoto e jam ija cha arrahman awa gasi joni mi jonnay ɗo numéro on haray faala ɗo ɗumannade o inchallah hara ɓe wawi on contactude kono ɗo e ɗum haray ɗam faala andintinde ɗo haray yontere hannde inchallah haray ko oustaz Mahfouz woni ko wonani en ka ligne musidɓe julɓe tedduɓe no andirɗen noon ko docteur Mouhammadou Wuri duwa wonude ka ligne yontere e juma arowo ɗo kono haray docteur en hiɓe voyage haray ɓe arti wo e juma nden ñande haray noon ɓe wawita natude ka radio ɓe maaki haray yen waɗu juma yontere nden ñande haray le 7 on inchallah haray docteur en ɓe senanto en no andirɗen noon haray e jumare sakkitorde nden fof ɓe naata e waɗangol en question e réponse lande e jaabe kono haray juma arowo ɗo ɓe wawata tawede inchallah haray ko oustaz Mahfouz woni ko waɗanta en ɗo fi fuyti wubiye inchallah rahman tawi ko ɗum jooma yontere hannde jaɓi ko 657 657 25 29 75 nam a waɗiya numéro ji ɗiɗi kadi Libéria e Sierra Leone tawi ɗum awa numéro on sarlo ɗaɓo on kadi ko 621 on wonɗe wolde ɗo fi mum 08 04 75 ala menne kadi mi weltani ko moƴƴa tentino wono wonɓe ka radio wonɓe wadde si konnguɗi ɗin no sakodira e anna on haray ko nafoore moolanade woni e o radio yo Allah ɓeydu barke e makko radio ji ɗi mbuyi wonɗi télé Amérique go wonɗi télé Europe toon wonɗi télé Laginega ɗiɗo fof no gollude hadafu men on ko gooto hiɗi yaltinande jama on alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗaɓɓitata e deftere ɗon ko yayiwde waaji on waɗa ɗo joni Allah jonde ndin ñendi ɗon hutorandi yo Allah waɗan on joddi ndin aljanna waɗa sadaka to jaariya ɓe haqqille ɗe yaltin ɗon ɗo e jawle ko ɗon dépensude yo Allah lontinan on inchallahu rabbal alamin ayɓe men ɓen e muɗum yo Allah dande e masiboji maɓɓe ɗin yo Allah okkoren barke aduna e lahara assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad Allah ko en walugol e jam nam ustad Mouhammad Salih assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ere meɗen jarna ɗon oustaz Ba Saadu Yahya fuɗɗora ba on ɓay ko yette baaɓe tori subhanahu wa taala e waɗu joddinde joddi aljanna meɗen jonti awa ko yette baajo goo kadi awa barka yo
aray mi weltike moƴƴa yewtere nde Allah waɗa jodde aljanna. Allahumma amina ya rabbi. Ne weltani bela gine ɓe moƴƴa ɓe hittini toon kamɓe kadi berko ɓe wawi kon oustaz ɓe meɗen kippuɓe fi hollidirgol en e jannguɓe men ɓen toon kenen hakke makko mejjita inde maɓɓe. Donc haray ɗe weltaniɓe fof maɓɓe eɗen weltani kala wonɗo jentade nafoore no heɓade e muɗum eɗen tori jama on kadi kala mo wawaka jaabede muɗum landal ɗo hande ma e bayana feƴƴuɗi ɗin himo wawi yawgol ka lawol kisal ka Facebook hino woodi toon ka o landoto landal makko ngal jaabete inchallah si tawi woni ko hito o faala ɓe jaabora e hito so tawi woni kadi ko binde o faala jaaborte binde woni ko windirowo anglais ma windirowo ka français ma ka arabe inchallah haray en tori subhanahu wa ta'ala o yo newinan en kadi jumaaro kadi tawa en jentoɗen maakuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ayaji qur'an e juuɗe oustaz mahfouz hafizahullahu ta'ala haray komi mari komi ɓeydita e nde yewtere moɗon ɗo ko andintingol tunkulol Allah mo Allah newinani ɗum no makirɗon noon haray ko aljanna wodanimo ay gando men goto no waɗi gimol ɓay ko gimol sakkitorɗo mi fuɗɗitora gimol wo khalli dhunub saghirihi wa kabirihi dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi ash-shawkati yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa wata yawi to bakka tun fanɗu kon selu fop muɗum janum ma togo sun wo haray ko ɗum woni kulol Allah wo wa'uwa wonɗo seppude ka bulle woni haray mo huli ko on to tippata wata hawru e bullal wo ko hulɗo Allah ko non wonirta ka hoore leydi ɗo si tawi noon woni nafoore nden Allah waɗi awo tigi woni hulowo Allah haray lutta ko heɓa ndaare wano yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah ɗowdinoyi ñande ɗowdi wo ala e hadise Abu Hurayra ƴettaɗo e ɓe Bukhari e Muslim nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓen yimɓe jeeɗiɗo ɗon ɓe Allah ɗowdinoyi to ñande ɗowdi wo ala wo ko wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah ay donc nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki no tawa ɓe yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah ɗowdinoyi ñande ɗowdi wo ala ko neɗɗo mo sonnajo labaɗo marɗo mo en noddi ine tigi tigom ɗo faala bonki hakkunde meɗen o tigi inna miɗo hula Allah ndaren annabi Yusuf ɓay debbo on inni mo haytalak hono inni wo ma'adallah miɗo molori Allah waɗugol bone donc kulol Allah mo Allah okkori ɗum ɗon haray hay fus ala ko mankanimo ko heddanimo wo ko natoygol ka aljanna seede muɗum ayaji ɗen en fillitoto woni ɓay ɓe fillitike ala fayda ko ɓe acci ayaji taqwallah ko ɓe jettali ka alqur'ana Allah dali ka alqur'ana wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ɗowte ɓay ɗon ko ɗowtugol ɓen huluɓe Allah ittaqaw kulol taqwallah ayi ɗo ɓe ɗowte hatta idha ja'uha wa futtihat abwabuha no ɓe hewtiri malaika udditana ɓe dambuɗe ɗen ko ɓe patron ɓe wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum ayninaɓe aljanna on inna kisiye moɗon tibtum fadkhuluha khalidin on moƴƴini golle naate ka aljanna lutton ton ko mboni mon falaka ɗum o adna lannowo haray ɗen torodiri subhanahu wa ta'ala o yo newinan en hulugol Allah no o faalira noon no o yiɗiri noon ala noon neɗɗo mo faljata nelaɗo ɓe maaki kullu ibn adama khatta wa khayrul khatta'ina tawwabun ko ɓuri noon moƴƴude e bonnoɓe fof muɗum ko ɓen tuboɓe rutta ko mbonon tuboto rutta ko on huluɗo o andi Allah nangitoyaymo ñalande dalngal kala ɓuɗo feere sori e ridanki muɗum o darano ɗon faaɗiri noon o yo arditi ka nder ɗaburu makko ɗaburu on no faaɗi ɓuri ɗon ittino sikke sidol ɗon on mbama ɗa a sortanto hoorema ɗa noon ala no yaltira ko ɓurɓe ma yiɗude ɓen ko ɓen innata nano heddi jolkun waɗireɗa bapun subhanallahi alazim hare ɓayna juutingol yewtere hoore yewtere miɗo tori subhanahu wa ta'ala kamɓe waɗanɓe yewtere nde Allah waɗanɓe joddi aljanna enen jentiɓe fof muɗum Allah waɗana en joddi aljanna wa billahi asalullah rabbal arsil azim أن يجازي كلنا الجنة إن شاء الله برحمته وفضله ومنه إنه سميع مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. نعم أستاذ مودون جارama non kadi albarka buy yalla lando yogo non kadi ko ɓure moƴƴude sikki usase en ɓe nder gaɓe yalta altaw
Ustaz ɗon nande miɗo nande naam naam awa gasi joni haray yomin accu toon joni hari ɓeɗo ko jarnugol on tunnatono inchallah awa gasi minen kadi min jarniɓe ɓe Allah yoɓon ko assalamu aleykum warahmatullah aray ko min mo wonduno ɗo mi anda siko Liberia e siko Sierra Leone ko minen wondi saare wotere ga inneteɗo Abdoul Qadir Bari imo andira Jayla kono ɗon fayda ɓuri noddiraynomo kono inenen tigui ko Abdoul Qadir Bowel Bari haray ko on noon woni ko contacte lawol kisal inni haray ko min waɗu hito e moɗo waɗa noon min yewtere diina ka radio lawol kisal ɗo haray miɗe weltanimo kanko kadi ko hollidiri men e ɓe ceernoɓe meɗen ɗo ɓe yaltinani recleya awa gasi na probléme ɓe yalti gasi joni hatten ɗo ɓay hande lande ɗen waɗaka ɓe maki ƴaccitir ɗum ɗon yeeso inchallah nam haɗade min yafine yimɓe ɓen fota kona seeɗa yontere hande inchallah mbiɗe hiwno auditeur ɓe lawol kisal fof kaɓe hikkori e nder saare adna o minen kadi min hiwro on ɗo inchallah ɓe fof ɓe nana bisnillah ara miɗen assalamu aleykum migina ɗum salam wa rahmatullah wa barakatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu aray ko minen kadi joni haray no andirɗen noon haray hirde men nden hannde kadi ko ɗo woni hattude haray torike subhanahu wa ta'ala on haray yo hawtidira en fof ka jannatul firdawsil a'la yo Allah hisin en hisna ɓengure men nden fof e mawɓe men ɓen yo Allahu lanɗo hibbu yurmede makko nden e meɗen yo Allah ɓantu fi meɗen e fi oɗo radio kadi e kala radio ji udditaɗe hara ko fi Allah woni ko ɗi udditira haren fof on du'anama on weltanama en toriki Allah yo Allah weltano en fappu meɗen hara men inni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yo Allah lanɗon okku en walugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal